если надо, дойдем, если до суда, в суде будут отвечать. Я тоже уже начну понимать, нет уже. Министерство хозяйства işte bilген жоқпын. Шуны кетірбей, шуны қарап қалай деген не болуш керек та. Ақыл ғана сен болар. Все должно быть конфиденциально. Ничего çıkmaz. Çıksa я готов в любой момент официально выступать. В любой момент человек. Но лазерка затишье, это обманчивое затишье. И бери кісіні қозғалып алса, кейін уже қозғала береді. Неге аяқ күшін жасап не қыласың? Артынан не еркек шығады. О, ата-енелері салаған көргенде балдар уже бітті уже. Ешкімсен салады. Башталды сен. Оны мен де басқа өткізді қолын үшін. Қамаса 5 қамалады, 10 қамалады, 100 қамалады. Елдер айтып отыр, қамаса 100 қамайды. 9.100 қала алса дейміз. Анан баяғыдай бар, 2019-дай 2011-12-дегідей жол тосмайды, жол açмайды, аяқты басып алды, бияқты басып алды, ізі ұрышталар. Или даже возможно он дорогой опыт. Яхта уже невозможно, кто-то оторвался. Вот эти сегодняшние затишье обманчивые. Имей в виду. Многие с ним баяғы жаңағы кемелер, компроватчылар, жаңа башқалар, тегелер бұлар шақал ұшылы қарап тұрады. 15 июнь күнү соттук отурум учурунда Нурланбек Тургунбек уулу сот ачык жарыяланып, коомчулук бардык жагдайларды билсин же башкача айтканда ким ак жана ким кара экенин билип алышсын деген өтүнүч менен кайрылды. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын.